ngo kubera nkomoka mu muryango w'abariki bishop ngo ibyo binyemerera kuba umwana w'Imana. Ikiduhindura abana b'Imana ni ukuvuka ubwa kabiri. Si umuryango uvukira mu gucira kuba umwana w'Imana, si ahantu ukomoka haguha kuba umwana w'Imana, si n'idini waba ubarizwamo riguha kuba umwana w'Imana. Ikintu cyonyine kiduha kuba abana b'Imana ni ukuvuka ubwa kabiri. Abantu benshi rero babaye mu idini, umuntu agakurira mu idini, agakura byumva muri Sunday school, agakura akaza kuba umuntu w'umugabo ariko aterana, ariko muri we by'ukuri atarakizwa. Bantu b'Imana, Bibiliya iravuga ngo mwe muyera ahamanya na mwe mu wacu yuko turi abana b'Imana. Ukwiye kugira ikintu kigushingira intahe muri wowe kivuga ngo Gustave arakijijwe, nibyo ndakijijwe. Jewe mfashe indege injyana New York, hari ibyo bita esikari bijya bibaho, umuntu akagera Nairobi akamarayo amasaha 4 gutyo 5, akaza gufata indi ndege ikamujyana Addis Abeba, yagerayo akamara yandi ma esikari akamarayo nk'amasaha 3 4, avuye Addis wenda destination ni hehe, ni New York. Shaka kuvuga iki rero? Iyo umuntu afashe indege avuye Bujumbura agiye muri Etazini akagira esikari Nairobi cyangwa se Addis Abeba, bisigura ngo nubwo yicaye muri transit muri Nairobi, ariko si yari kwarajya. Iyo ari kwarajya ni muri Amerika, ashaka agira ama esikari 3 kugira ngo azoshike muri destination. Icyo shaka kubereka rero niki, nubwo mvuye aha nkaba ndi muri esikari mara amasaha 5 muri airport ya Nairobi, ntago njyewe ngiye Nairobi, ndaho muri transit ntegereje indi ndege iri buzi kankuraho ikanjyana muri destination yanyu. Impamvu rero yo kubaho kwawe no kubaho kwanjye biravuga ngo turi ngaha muri transit. Afite wari ukwiye kumenya ko dutuye muri iyi si nk'abantu bari muri transit. Transit yawe ntago nzi imyaka izomara, niba ari 20, niba ari 30, niba ari 50, niba ari 60, niba ari 70, niba ari 100, ariko umuntu wese uri ngaha mwisi ari muri transit. Wicaye muri eskado utegereje umunsi impanda izovuga ugasanganira umwami wawe. Nicyo kikubwira yuko ngaha atari iwacu. Igihe cyose turi muri transit hari ikimana idusabira gukora, hari ikimana igusaba gukora. Icyo nacyo nta kindi ni ukugira ngo tubeho dukora umugambi w'Imana mu buzima bwacu, kandi uwo mugambi nta wundi. Icyo mbereyeho mu buryo bwose, niba narakijijwe, niba nama imbuto, nzama kugira ngo abambonye bihane bahindukire umwami. Niba mvuga ubutumwa, mbuvuga kugira ngo ababwumva bahindukire umwami. Niba ndi mu kazi, mba mu kazi nkora akazi kanjye, ariko nanone inshingano sako kamahera. Inshingano ni n'ubuzima nzobaho kugira ngo buzane abandi bantu bataramenya Imana kuri Kristo Yesu. Niyo mpamvu yo kubaho kwacu. Ijambo riravuga muri Timoteyo wa mbere 2:4 ngo ikimana igomba no kugira ngo abantu bose bakora iki, bakizwe, bave mu byaha, bahindukirira Imana. Umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu ni ukugira ngo abantu bakizwe. Umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu ni ukugira ngo abantu bayimenye. Umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu ntago ari ukurya, ntago ari ukuryama, ntago ari ukwiga, ntago ari ugutunga, ntago ari ukugira amazu menshi, ntago ari ukugira amafaranga menshi, ntago ari ukubaho uri icyamamare. Umugambi w'Imana ku buzima bwacu ni ukugira ngo tubeho turi abantu bayihesha icyubahiro, maze nabyo bizane barya batarayimenya kuri yo mu izina rya Yesu. Turi muri transit, turi mu rugendo. Petero wa mbere 2:11 yarabivuze. Petero arababwira ati bene data mbabwire yuko muri ingenzi, muri n'inyamukira,
muri iyi si. Kubera iki? Tubaye ngaha turi muri transit, turi abantu bitambukira, kandi ugomba gutambuka ukoze icyo Imana yakuremeye gukora. Muri bimwe rero byose ibyo dukora, santere yabyo ni ukuzana abantu ku Mana. Rero ndagira ngo mbabwire, muri uku kwezi kw'ivugabutumwa benshi bazosohoka, tuzosohoka, tuzovuga ubutumwa, tuzojya mu mihana y'abantu, twinjire mu mago y'abantu, tuzovuga ubutumwa bwiza. Ngiyi impamvu y'ishengero, ukubaho kw'ishengero, impamvu yabyo ni ukugira ngo rihindure abantu baze ku Mana mu izina rya Yesu Kristo. Umva rero nigire kuri Nikodemu. Bibiliya yatubwiye ngo Nikodemu yari umugabo. Ohereye ku murongo wa mbere. Nikodemu yari umugabo. By'ukuri urabye layi ya Nikodemu, yari umwe mu bantu bakomeye. Nikodemu yari umwe mu bantu b'ikirangirire, yari umwe mu bantu b'abafarisayo bakuru, yari umunyamategeko, yari umwigisha ahantu bitaga Sanhedrin i Yerusalemu. Yari umuntu kabisa azi, yari umuntu yize, yari umuntu akomeyemo, yari umuntu, nimvuga ngo yari umuntu mu buryo bugaragara, asa entre guillemets nk'ukomeye muri sosiyete. Ariko Bibiliya iravuga iki? Nubwo yari akomeye, nubwo yari afise icyitwa rayo hejuru mu bafarisayo, ibyo byari byaramugize kuba umuntu w'idini. Niyo mpamvu ikintu cya mbere numva nobabwira twakura kuri Nikodemu, kuba uri umunyedini ntabwo ari byo bizokujyana mu ijoro. Kuba urukomeye ntabwo ari byo byo kujyana mu ijoro. Ikintu cyonyine gifata umuntu kikamuha ijoro na gakiza, ni ukuvuka ubwa kabiri. Naje kubabwira rero, hari abantu twifitiye babaye mu madini vrema. Umuntu akaba mu idini ngo ngiye ngurumva ngo iwacu ngo papa yari pasiteri, ngurumva ngo nanjye nabikuriyemo. Ugasanga umuntu ni umunyedini yakuriye mu ishengero, papa yari pasiteri, hamaza kubyara umwana aba umupasiteri, hama uwo mwana nawe aza kubyara undi aba umupasiteri. Urumva ngiye mva muri famiye y'abapasiteri. Umva, Imana igira abana ntigira abuzukuruza. Ntabwo kwitwa umwana wa Gustave utarakizwa biguhindura umwana w'Imana, ngo kubera nkomoka mu muryango w'Abarikibishop ngo ibyo binyemerera kuba umwana w'Imana. Ikiduhindura abana b'Imana ni ukuvuka ubwa kabiri. Si umuryango uvukira mu gucira kuba umwana w'Imana, si ahantu ukomoka haguha kuba umwana w'Imana, si n'idini waba ubarizwamo riguha kuba umwana w'Imana. Ikintu cyonyine kiduha kuba abana b'Imana ni ukuvuka ubwa kabiri. Abantu benshi rero babaye mu idini, umuntu agakurira mu idini, agakura byumva muri Sunday school, agakura akaza kuba umuntu w'umugabo, ariko aterana, ariko muri we by'ukuri atarakizwa. Bantu b'Imana, Bibiliya iravuga ngo mwe mu yera ahamanya na mwe mu wacu yuko turi abana b'Imana. Ukwiye kugira ikintu kigushingira intahe muri wowe kivuga ngo Gustave arakijijwe, nibyo ndakijijwe. Nabayeho imyaka myinshi yabanjirije gihe ntarakizwa vrema, kandi nzi imbere bakanyatuza nkatura Yesu, nkasubirayo, nkasubira mu byo navuyemo. Bakaza munsi yose ngiye gusenga bakamamagara ngo ni bande bifuza kwihana, nkazana imbere bakanyatuza, narangiza nkasubirayo, nkasubira mu byo navuyemo. Hano umunsi umwe ngiye narababwiye ko nari umuvumbyi, njya kuvumba ahantu. Ngiye kuvumba ahantu nakundaga kunywa inzoga kweri. Nanywaga kubera twari abana tutafite amahera yo kuzigurira, twajyaga kuzivumba. Njya kuvumba ahantu rero, ahantu mu Kiriyo. Ibaza abantu bajya kuvumba mu Kiriyo, abandi bababajwe n'abapfushije, wowe uri kuraza urondera inzoga. Batubona bakagira ngo twaje gufasha, kumbi twe twazanywe n'inzoga. Nafise abagenzi nka batatu, ahantu hose hari ibiriyo tukajyayo n'amamariage. Amo umunsi umwe njya kuvumba mu Kiriyo cy'ahantu, ngezeyo nsanga hari inzoga ndanywa. Hari za Uganda warage, ububoke
buba whisky buba mu bushashi ebana nkakubita, bakazana musteri nkakurayo nkakubita, bakazana biere nkakurayo nkakubita. Urumva iyo umuntu ari umuvumbyi afata byose ntacyo atoranya. Bavuza musteri ukurayo, bavuze mutsingi ukurayo, bavuze biere ukurayo. Ndavumba hama ndaborerwa. Hari tariki 31 z'ukwezi kwa 4 kwa 12 2004 bucya habubunane. Ndavuga ni rero abandi urazi ko kenshi kubunana abantu bajya kugorobereza mu mashengero. Ndavane rero nanjye reka mbanze nge kuzishirayo. Ndagiye njya mu kiriyo cyari ahantu twari duturanye, ndakubise ndihereje mejeje. Ndavuga ni ko numva narahaga neza, ariko naborewe, namaze kuborero. Hari ahantu rero nari nanyuze mpabona abantu, ngira ngo habaye fete Restoration Church Remera. Ndavuga noke na rero ndaza kuhasoreza ntashye. Bigeze amasaha yo gutaha mvuye mu kiriyo, kumbi je nari nzi ko ari abantu hari nka mariage cyangwa ari igifete. Ndavuga ni kirya ndagisorezamo hama nk'izanyuma, hama biragera mu gatondo mpanyura, kumbi ntazi ko bahakoreye veye. Ngenda nzi ko ari veye, ndagiye nzi ko ari igifete. Mageze mbona abantu benshi ndani, mbona abantu benshi hanze. Urabona ku maveye abantu bari benshi. Ndavuga nivyo ari byo byose gewe reka ngiye hano hanze, ngiye inyuma ntangura kumviriza. Numva ni ijambo ry'Imana mburi nkuma zizihankura. Ndavuga ni reka mahagarare. Uwo munsi ijambo ry'Imana bararivuga. Ahejeje kwigisha umwigisha acaravuga ngo abifuza gukizwa ni bande. Cyanda zamura gutya. Hari umukobwa yaranyegereye arandaba, ariko kubera nari nanyweye inzoga nyinshi zivangiranye yumva naborewe. Aravuga ati iki kiborerwa aranyegera atari ko wowe uze gukizwa, uze gusubira amajambo bariko baravuga. Ntago rero yarazi ko numva, nubwo nagendaga nandika witi naramubonye, nubu duhuye namumenye. Arangira anyitaza gutya aravuga ati ngaho ibyo baza gusubira musubiremo. Ndasubiramo nti Mwami Yesu, subiramo ndakwakiriye umbere umwami. Umva uwo munsi nca mvuka bwa kabiri, sinigeze nsubira inyuma kuva iyo tariki gushika uyu munsi. Oya mu mama kimeje cyane. Sinigeze nsubira inyuma kuva iyo tariki ya 31 tujabuka umwaka 2005. Indi myaka yose nari mbayeho njya gusenga, bahamagara baza kwihana, nkagenda nkihana, nkacandataha, nkasubira muri za nzoga zari zarananiye guheba. Uwo munsi Imana ikinkuramo inyota yose ya musteri, ikinkuramo inyota yose ya royale, ikinkuramo inyota yose y'inzoga. Canumva mfise amahoro, kandi wa muririmbyi yaravuze ngo mfise amahoro adashira, nduwiwe nanjye nduwanje, aranzi nanjye namuzi, kumumenya nibwo buzima, mfise amahoro adashira. Mume amini hagije. Kuva uwo munsi ndagira ngo mbwire umuntu ari ngaha, byashoboka ko inzoga zakunaniye, byashoboka ko kabia karakunaniye, ka musteri na ka royale na ka Heineken n'urwagwa n'ikigage kivandavanze birya bakorera mu bitabo no mu bitebo no mu bitingi. Ndagira ngo nkubwire ngo uhoraho yakumaramo iyo nyota mu izina rya Yesu. Iyo yamanutse akinjira hano, inyota yose iba dispari. Wahuye nawe neza. Mwama ya amen. Mwama Yesu mudipatie amina kubwa. Haleluya. Yesu iyo yatugezemo acaduha amahoro, akatumaramo inyota y'ibintu byose umuntu yarafise akayigukuramo.
ukatangura kugira inyota y'ibindi bintu. Niyo mpamvu ngewe abanyedini simbemera, kuko ni nabo bishe Yesu. Yesu yaje mu isi baramuraba, yatangura gukiza indwara bati ni dayimoni, yatangura kwirukana abadayimoni bati ni dayimoni, yatangura gukiza ababoshye ati ni dayimoni. Ibyo akoze byose bakabyitira abadayimoni. Hama umunsi umwe arabaraba arababwira ati ariko mwabagabo mwe, ni gute, ubwo ni Matthieu 12:25, aravuga ati ni gute mwebwe muvuga ngo ni Beelzebul, Satani ashobora kwirukana undi Satani, idayimoni ishobora kwirukana iyindi dayimoni. Byagenda gutyo Satani ntiyaba yigabanyijemo kabiri. Ninde wababwiye ko ngewe ndi idayimoni? Ariko abo babivugaga bose bari abantu b'abanyedini. Umunyedini ni mubi kurusha umupagane. Urakabona umupagane ariko ari inywera inzoga yiyongeza izindi, aryamanywa izindi yiyongeza izindi. Ariko nukabona umunyedini azi ibyanditswe nk'abafarisayo, arapfana nabyo akapfana nabyo, kandi yarazi ibyanditswe by'Uhoraho. Bibiliya iravuga ngo umunsi umwe Yesu yahuye n'abafarisayo, arababwira ati pu mwandyajya mwe, mumeze nk'imva zisize irangi, mumeze nk'imva zipfundikiye, mubuza abantu kwinjira mu bwami bw'Imana, mukabuza n'abandi gutambuka. Haragowe wowe utambika igitsitaza imbere y'abandi, uri mubi. Kubera iki? Abafarisayo bari abantu b'abanyedini, ni nabo bishe Yesu. Abanyedini niba bikurusha abantu batazi Imana, ndagusengera uri ngaha umunyedini, Imana igukure mu idini, iguha agakiza k'iteka ryose. Imana igukura aho hantu uri, iguha ubugingo bw'iteka ryose. Kuko idini ririca, rituma umenyera Imana. Uba mu Mana utariyo, ukabibamo nta nicyo gikungura, ukaba mu Mana nyine uri umuntu uraho usa buriya. Reka mbabwire bantu b'Imana, iyo amazi aretse ahantu mu mwobo igihe kinini adafise aho asohokera aranuka. Kwitwa umunyedini ntibijyana umuntu mu ijoro, kwitwa ukomeye ntibijyana umuntu mu ijoro. Ikintu cyonyine kijyana umuntu mu ijoro ni ukwakira Yesu, ukavuka ubwa kabiri, ukinjira mu muryango w'abana b'Imana. Kandi reka mbabwire, kuba mu idini ntabwo ari byo bivuga ko ukijijwe. Umusoda ashobora kuba mu gisoda, ariko iyo adafise nimero de matricule, iyo leta itamuzi, yambara inifomo zidafise icyo zimumariye. Ikintu kigaragaza ko leta ikuzi, hari nimero bita nimero de matricule. Izo nizo zigaragaza ko uri umusoda w'igihugu. Ushobora kuba mu ngoro y'Imana, ukaba muri restoration, nubwo twita ko ari ishengero ry'abakijijwe, ariko wowe ukahaba uri umunyedini, ngo uri umumambre, uri mu restoration, ariko Yesu ataraza muri wowe. Kwitwa mu IRC ntango biguhindura umwana w'Imana. Ikintu cyonyine kizoguhindura umwana w'Imana ni ukuvuka ubwa kabiri. Wakitwa umumambre mu ijuru utari umumambre, wakitwa umuntu naka mu ijuru ntaho bakuze. Ikintu cyonyine kizotuma ijuru rikumenya, mbega urafise nimero de matricule, iyo nayo nta yindi, ni agakiza, agakiza k'Imana. Iyo tukaronse, haleluya. Abantu bapfiriye mu idini, ikikwereka ko n'abantu bapfiriye mu idini, ujya kubwiriza umuntu gutya agatangura kubwira ngo ivyo umbwira ndabizi, ngurumva ngo ngewe ngo nsengera ahangaha, kandi really ntago arakizwa. Utangwe kwigisha ijambo ry'Imana umuntu ugasanga amaverse yose uri kuravuga arayaze, warangiza mbega usengera he? Nge nsengera mu bakizwa. Amaja hehe? Arakubwira ishengera hariho cyangwa se akubwira hariho. Ariko icyo shaka kubabwira, kwitwa kusengera mu ishengero runaka ry'abakizwa ntago ari byo biguhindura umwana w'Imana. Ikintu cyonyine kiguhindura umwana w'Imana ni ukuva mu byo urimo ibyaha, uhindukirira umwami, wihane, iyi message isa nkaho ari message yo kubwira abanyabyaha. Ariko hano harimo abanyedini bataramenya Imana nka Nikodemu, bazi ibyanditswe, bakuriye mu mazi ari ryo shengero, bagira ngo bazi iby'Imana, kumbe ntavyo bazi. Ariko kumenya Imana si ibyanditswe byinshi umuntu abazi. Kumenya Imana ni impinduka igukoramo. Haleluya, haleluya. Imana idufashe. Haleluya. Nikodemo yari umugabo w'umunyedini, kandi idini ntirijyana umuntu mu ijuru.
agera kuri Yesu. Bibiri iravuga ngo agenda ryari mu ijoro. Ntiyigeze Nikodemo agenda ku murango, yigiriye mu ijoro. Mwe kuki mutibaza impamvu Nikodemo yagiye mu ijoro? Yagiye mu ijoro kubera iki? Yaratinya amaso y'abantu, isoni. Barambona. Gusa abambona njya kwa Yesu ndi umunyamategeko, abambona njya kumubaza baraza kuvuga iki? Ikintu cyitwa isoni nicyo cyatumye ataraba Yesu ku murango. Kubera iki? Muri Bibiliya ahantu honyine dufise umuntu yagiye kuraba Yesu mu ijoro ni Nikodemo wenyene. Ubundi Yesu yakoraga umurango mu ijoro nawe akagira ibihe byiwe n'Imana. Ariko Nikodemo arabyuka ajya kuraba Yesu mu ijoro, amurondera kubera iki? Ariko aratinya amaso y'abantu, afise isoni. Nanje kubwira abantu muri ngaha, isoni zawe zivemo, uhindukira abantu babwire Yesu. Reka mbabwire abantu mwicaye ngaha mundaba neza, burya ubushobozi bw'agakiza kawe buhagaze how much you transform your friend, how much you transform your transformation bring other to be transformed. Iyo rero ubuzima bwawe nawe butarahindurwa, ntago biba byoroshye kuhindurana abandi. Abantu muri ngaha benshi ufise abagenzi badakijijwe, ariko benshi mugira isoni zo kubabwira Yesu. Kandi harya harimo akabazo. Iyo ufise isoni zo kubwira umugenzi wawe izina rya Yesu, umuntu mubana, umuntu mwigana, umuntu mugendana, umugenzi nyine, babagenzi mpfapfe, babagenzi ufise basoma mbike, barya bagenzi. Iyo umugenzi wawe uzi ko ataramenya Imana ukaba utamubwira Yesu, haba harimo ikibazo. Abagenzi ni abantu bo guhindura. Burya kwegere kugira ngo basi yikonekite kuri iyo mpinduka yabaye muri wowe, nawe iyo mpinduka imuhindura ikindi kintu. Ariko benshi mugira isoni, ukaba uri kumwe n'abagenzi mukama mu bintu by'amaselfie iminsi yose, ubwo uri rimiyeri uri murenga wibereye muri ibi kandi urakijijwe. Abo bantu muri ko murafatana selfie, nta muntu n'uyu n'umwe azimana. Bose ni abapagani, bose nta n'umwe azi Kristo, bose ni abantu. Iyo muganira nta Yesu n'uyu munsi n'umwe barumva uri kurasora mu kanwa kawe. Reka mbabwire ikintu mutazi. Harya umunsi uzomenya ko akomeye mu gakiza ni uburyo umuntu wese akwegereye amenya Imana biturutse kuri wewe. Reka munyumve neza, ni uburyo umuntu wese akwegereye, donc yegera wowe, niba atazi Yesu abimenya biciye muri wewe. Haleluya. Isoni rero, isoni ziri mu bintu bituma mudashaka. Nimbabwira baraza kuvuga gute mbega? Nimbabwira ndaba niyatsa abagenzi, nimbabwira ukaguma muri ivyo amasoni, ukitwararika. Twebwe kera ya hano nize muri university, nagezeyo ndigishirira. Bazi gishirira? Navuze ubutumwa nkinjiramo, ndavuga ubutumwa abantu barakizwa, abajene barihana bava mu byaha. Hama candabajyana ahantu twasengeraga, cantangura icyumba cy'amasengesho, cantangura kujya baza tugiye muri pause, bose tukagira amasaha duhura. Twarasengaga hafi amabati kuvaho. Hama ishuri twigagaho batangura kuntinya. Nababwiye ngo burya abanyedini nibo bantu babi kurusha abapagani. Batangura kungendaho, wewe bite byawe, wewe uvuga ninde wagwaye uburenganzira, none ntago wazana barya abantu ukabazana hamwe n'abandi, bwose ubazanye ibyo gutwara iki? Ndabwana ariko jewe nta kibazo, ntago nayenzi ko muri ngaha ntangora. Hamwe umunsi umwe hari umuhungu umwe yaravuye ruguru. Urabona mwese mugiye muri campus mugenda, hari abavuye ruguru, hari abavuye mu gisagara, hari haki. Jere na mwana wo mu gisagara Nyamijose, ndavuga naha nkajya ngenda nkabwiriza muri universite tutarayijyamo, nabanje kujyayo kare, nkagerayo mbere y'abandi, nkagenda nkinjira mu marumu y'abantu, nkadodora ni mwampaye karibu,
bakabona ndi na Bibiliya. Mwanyemera nkababwiriza, bamwe bati puraka cya ha umusore nkawe Bogare 040 gute wirirwa mwama yamini hageje. Musore nkawe vre muri kuriyangirize iki subirayo. Mwanyimya karibu nkajya handi, mwanyimya karibu nkajya handi. Aho banyinguriye nkinjira nkavuga ubutumwa, aho banyangiye bakanyangira. Hama rero umunsi umwe mfata umukobwa ndamukorera fermisemo, ndamwigisha ngo arakizwa. Uwo mukobwa yarangushije, nabuze gato. Umunsi umwe njya kumuraba mu cyumba, ndavuga ni byabyo byose genda kijijwe kameme. Oya yarampamagaye ngira ngo ararwaye, ngira ngo yarwaye. Acarambwira ati pastor, banyitaga pastor ntarabawe. Ati pastor, tuwansanga muri chambre ko numva narwaye. Ni ntacyo, nuko numvaga nari naramubyaje ubutumwa, kumbi tipete yanyiteguriye. Sanga uzi ukuntu nasanze yambaye, aza kunyugurira gutya. Umuntu yambaye robe de nuit imwe ibengerana ahantu hose uhereye kandi garukira. Nyigera ku muryango amafrengo wari wahura n'imbwa yafatiwe ahantu ngo amafre yafatiye aha. Ni ushaka iki mbega? Ngo ariko pasa ngo injira nanguye kwiyumvira, numva Imana irambwira ati aho kiyumvira gatatu biraba biheze. Chandataha mwama ya amen. Ibi mbyibutse nona, buriya abakobwa bakwiye kubwiriza abakobwa bene wabo. Mwama ya amen hagire. Abamama nabo bakwiye kubwiriza abamama, binakunze abamama n'abakobwa nta kibazo. Abagabo nabo bakabwiriza abagabo. Hari igihe ujya kumuha fermisema akaba ari waziguha. Mwama ya amen. Kubuzi abutazi nta kibazo. Nari mpaguye kuva uwo munsi sinzosubira. Ni ntaripfuye. Abantu babonye inyanyagira muri rumu y'abandi bavuze bati mutipa bayiki. Hama mu nyuma tuza kumukurikirana, ni wowe ni kuri telefone, ni nta bindi birebire. Hama aza kunsaba imbabazi mu nyuma. Hama mu nyuma arambwira ngo musengera zoronka umugabo. Hama mu nyuma Imana imuha umugabo. Ubu yarubatse afise n'abana. Ariko nari mpaguye. Mutambwira ngo pole sana. Mume amini hagije. Munsi umwe njya kugenda mfata umuhungu umwe twiganaga yaravuye ruguru nifitiye igihumbi cyanjye nari mpagaze bwuma kuri milifra yanjye igiye kuvuga ubutumwa bwiza. Nafise ibintu byinshi. Ndahamagara umuhungu arambwira ati wenda koze secondaire ahantu waba warageze ukomera bingana gutya kubera nerega Yesu ajya ahindura. Yarampinduye buri umwaka wose twamaze twicaye nge nariko ndashaka Imana. Niyo mpamvu ubona nkomeye uku. Ndamwira ni wanyegera se nkakujyana kukugura amata hano. Tujya hano bitaga kwa Murokore. Murokore uwo yari umuntu afise amata aryoshye, ibintu bye byose byari very anointed. Amata asizwe, ibitumbo abisizwe, amasambusa asizwe, keke zisizwe, amata yo kwa Murokore. Ndamubwira ngo ku gihumbi cyanjye urukombe rungana gutya bagurishaga 300 francs. Ndamubwira twicaye kwa Murokore, ndavuga kandi ubwo icyo nari ngambiriye no kumubwira Yesu. Nibaguha icyo ushaka, amata akanye neza, igikombe cya 300 francs nanjye mumpereze.
300 francs. Ubwo nsigaranye 400 yanjye. 400 harimo ibitumbuwa, igitumbuwa cyo kwa murokore kijana cyabaga kingana uko, 2 niho bimaraga. Abana handamuteze ntago ari buncike. Reka mbabwire ikintu, umuntu wese ufitiye amafaranga ubu mufise. Umuntu wese akugaburira abagufise. Umuntu wese akwambika abagufise. Urya wambika harya nta bushobozi afise bwo kutumva ubutumwa bwiza. No. Urya ugaburira uramwicaza ukamubwira tumva icara. Ibintu byahinduye imirisho. Yesu utegerezwa kumwumva neza. Haleluya. Umuntu wambika, umuntu waguriye amata ubu mufise. Genda namugurira amata, nifata n'ikindi urishe, fata icyo gitumbo cyangana guko kiryoshye kubi, nanjye mba ndafashe bitumbo turari acarahaga, nifate n'ibindi ntacyo. Ubwo ntazi ko mfise igihombe, uretse ko murokore yari no kunkopa twari tuziranye. Niyafata ibirenga nari kumubwira ndi nzoya kuzanira. Nari kujyo nshaka uyu mugabo amenye Yesu. Arafasha arariye, nanjye ndatangura numva rero nitwajya muganirize. Ijambo ry'Imana riravuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi nirwo rwatumye itanga umwana w'ikinege, umwizera wese atarimbuka ahabwa ubugingo budashira. Numva rero burya Imana ikurema yaragukundaga, wavutse uri mu mugambi w'Imana, uyu munsi umwemereye akinje umutima wawe. Ndabandanya ku mata yanjye ya 300 n'igitumbura kijana, kandi arabyumva. Ni wanyemerera ukakira Yesu, aca aravuga ati no kuri pasta numva ntacyo narenzaho kuko ndarushe. Nca ndamufata, ni ishengero ryari hafi yo kwa murokore, nca ndamujyana kwa mu ishengero, ni ngaho icara, aricara, ni ngaho pfukama. Nusubiremo ibyo nkubwira. Mwami Yesu uyu munsi ndakwakira umbere umwami n'umucunguzi. Umugabo barakijijwe. Nibwo kigera muri kaminuza, nanjye nca ndamufata, aho ngiye kwigisha tukajyana, aho ngiye kubwiriza tukajyana, aho ngiye muri vet tukajyana, ahantu hose aragenda bumwigishwa wanjye mwiza. Hama agera n'ishengero baramurera, ubu ni umukozi w'Imana akomeye. Hamaza no kuronka akazi, ahejeje amashuri yikoreraga ibintu bimuha amahera menshi cyane. Hama iyo duhuye arambwira ati ikintu cyose ushaka baguhe. Hoteli washaka kuraramo urareyo, ngewe ndishyura. Ati kuko niwe wanzanye hehe kuri Kristo. Nejo bundi yaranyandakiye, mbona ndungikiye ifoto y'umukobwa ngo senga sha. Ni senga iki? Senga Imana igira ikivuga kuri uyu muntu. Nifise gahunda se zo kubaka. Ego ndumva nshaka kubaka nanjye, ndumva hageze ko nakubaka. Kubera icyo afise naturere nta kantu nakamwe kaga produit yashyize. Ati urumva nyine nuwa hahande. Okay, sawa. Mwama ya amen. Nushaka ubuvuge kuko uri kurabwira ntuzi icyo azovamo. Ashobora kuvamo ikintu gikomeye cyagutabara. Ko mutama amen hageze. 400 zanjye zizanye umuntu kurinde. Buriya ibyo abantu tugomba kubazanisha kuri Kristo si ibintu birebire. Oya, sengisa zawe zo kurya icapati hano kwa Mosi, warangiza ukamugurira n'ifanta ya setisa, ugacumwicaza ukamubwira Yesu. Dore ko n'abashonje ari benshi, azoca akizwa. Simvuga wenda ugomba no kubisengera ko nanone wakijwe kubera wamugaburiye, hari igihe atabibonye azobivamo. Ndavuga undi wahuye n'Imana neza, mume amene hageje. Abantu batuzengurutse nidushaka kubabwira, abagenzi, inshuti, ababanyi, abantu nyine ukwiye kwicara ubwira abantu Yesu bamumenye, bihane bahindukira izina ryo mwana.
masaha yagiye, nibwo nari ntanguye kwigisha, none wasaha wahagaze. Ariko ntakunda, hari abantu bari hanze. Reka tubike imitwe yacu twese. Nakizwa, ushaka uburi ngaho utaramenya Imana, ushaka uburi ngaho utarakizwa ngo umenye uwo mugabo, ariko ndaguhamagarira ngwino hano imbere. Yesu yansanze tariki 31 naburiwe. Kuva uwo munsi ubuzima bwanjye yarabuhinduye. Nari imborerwa y'inzoga, ariko ubu ndi imborerwa ya mpwemu yera. Nari imborerwa y'ibindi, ariko ubu ndi imborerwa y'ibya Yesu. Nawe waza nukuri, Yesu ahindura abana abagabo. Twari kuvamo ubusa, twari kuvamo imbwa. Uyu munsi yatugize abagabo bazima, biyumvira bizima, bafite umutima muzima, kandi atutamufise ntacyo twoshobora. Nitwobaho, nitwo ngwino hano, Yesu aragukeneye. Usha no kuba